Muneka kutamba hamwe na kansara mutahiwe Pius Nwagaba tusimere obire najwekera egombora ya Nyarutuntu baferire umurubutandu ya motoka harekatinda haruguto rwa Ntungamo Kabare. Muneka abira minister w'ibyenguto azicurwe enkuyanja y'abantu izo bari yanyumwe bazyo omaka gabo omuringoma kandi Pius akazikwa ahizo bari rwa kashatu omuri Nyarutuntu. Nasana Rutabingwa iba w'umugenzi agizire nubwo yarabe atirwe nkuba yo kuferwa mukazi we n'umwana we bitu na Sima Ruhanga okushanga ngo afire atashoma nkwire sente za government. Hagasi hatarambiye na muri habari afere hadeje yabari ya meta hesta mpari bamachimanya mu fovu bamachimanya mu kafi ayo mukuzi wa mwene yabari kugenda otarire tuko government ngo sirizi navyo yabari kuzana n'abana ba mujinana akamfira abantu ngo yabo khirwa kuba ngigaje ku omukazi wa cyabasa ngo tumwe kumwe ya shuru mu jenisho ya tijake ndene taka Rukutana agambere aharamunak nko muntu wo mutano utari kutwarwa obire nakora kandi akunda atira hamutuma atari kwindura aharumi. Ekiriko akatsira Monica. Turakushobore tuzezana bamena takahindi. Ya ndomuka ikekari imanya mwana wa sekaricha wakanda kabane ko sekaricha umusha tarwa Monica kandi wa Monica ukanda ko mutayi tabi nuka ya tonko na rero mukuru bateka twanya twashoberwa ubwongo twakora konga cyubona kusima Sima Ruhanga niwakaza kurgana mbyando ibo kugende nomanya niwenya ngicyo wagera ujye muhima ugumuri muhima ejo nakigamba cyo mutakipina abo mumanya ngo bezeka nambe ntihuko umufisi to kuvana bikibaraho ukuvana umwenda bishanza abantu bakuri munyamogero bebera bakazaba district kandi Ntungamo district erimo constitution ngaini babere cyo kurebera haza nahimo yagenda taka nangwa taka wizira umuntu mugenda ngo mpurira kargayo Samuel Muchunguzi chairman LC5 ahabwa Ntungamo ashabera bebembezi ba kanso ya Ntungamo okurekeraho omuzego kuchompana ngo bitu bakore eba batumere. Monika wena jati ya kwasoni atkana buroguto kana korachi abanyangoma niza ko hakuru mutazi aruna mwenda. Icyo nakigamba aha bakasangurya ngoma neza kutunga karutaza aruna mwenda zuru. Yabebezi mukashaka Ntungamo mwe twitegereze bashaka Ntungamo mabega abantu bamwe babatarisa bashaka Ntungamo imirimo y'igendo mwisho uko muri tukora yumugiremo bashaka kuzarinde bitwarugire konka mferusho ngo tibine ndetse mamuveri yaho ninga ngaro kwangana uko bwitani nimba shaba ngo tuyitirizane murabyeho council resolution tushabirwa roryamerama anyerege ndiza kuzamerama risekizinga tukire kizinga. Naume Kabashara ashabere kanso ya chairman Muchunguzi okuhereza entebe ya Muneka ondijo kansara orukurga omugombora ya ngoma. Bakasara bashene nshabango ronde mu washene nabyo bari presinga wano nkunda icyo kije kutiyamba. Gashakwa Fred Turiachira Kabango.